Ibitongore bibiri bibukwatanise hamwe kwikahihi n'abarikukoresa amajuta kandi muri Ibanda omushomo gwishyurwaho bona bina amacundiro g'amajuta. Akacyota n'otekamu amafuta ga 2000 kati wogatekamu tanka yonna esigala nkalu kati muri mafuta necha egamba tewali werikiriza vacuum kubeerawo era olusanikira bwoti gonnanga gevapoletinga vacuum eyabadde wakati ejjula ki mafuta. Batandikire no kucebera amajuta gakuguzibwa kureba g'abaana gahikana n'omutindo kandi nabwe borekere ko ekitongore kya Uganda National Bureau of Standards kigerezaho kurwana saba kubahereza embeho. Metering limited Uganda Bureau of Standards ekija yakicekinga yatekauka kureba kuneshoza lita yatekauka seal. Bamwe habashyiraho umushomogo na munonga bavugi ba boda boda bongire kubuza kwetegereza na munonga haburemezo babiri nibabugana. Abayobozi bakazanga abakobwa n'abasita kandi yatekanaga kuta twabata mugaraji akakuhuza rwanya amasita wakayi wamazakuwanya mutiyaga kurete cyo nesha baba bakana kama mwize bisakiringa nabo na beta kiyayanga bazita batakiri akiringa tano kireta yanga batako system ya zabuchi omta Wanganya buza omonda kwa seloso ya kusanga yawo okumana kwa alikuwa ebindi byorekerwe nuko barukoresa amajuta barukuferwa ubwo barukunywa amajuta make naye bona amafuta amangi tanka nejula bwotisiba boti amafuta gaba tegalina wegevaporeti nga bwoganywa gasigala gali mu kifo kiki n'olwekyo tegakendera. Ababa station zoshanga bwe bandikisiga petrol omukina kya parafini. Gasha kwa Timothy Mushabe.